हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सिद्धू ऑफिशियल ब्लॉग को आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो सांग मैंने आज मुझे महावीर पाखक आउ कटकुजंग मंदिर आप जानते हैं आम जगतसिंहपुर कटकुजंग मंदिर जगन्नाथ मंदिर। तो सांग मैंने महावीर पाखक गले आपने कौटी बणभोजी करेंगे, तो कौटी लज फज नहीं रहीपर, तो कौटी भल होटेल अच्छी खाईपर कि कौटी गोटे आश्रय नहीं पारे कि जहाँ करेंगे आप सब आज जनईदेवी ब्लॉग में। तो आप जमा स्किप करेंगे, टोटाल फुल वीडियो देखिए। आप देखिए मुझे घर जस्ट बाहर टोटाल फुल वीडियो देखिए, टोटाल स्किप करेंगे। मुझे सब देखीदेवी कौ पटे बाट कौन कौटी लज नहीं आप रहीपर, कौटी बणभोजी करेंगे, कौटी भल होटेल अच्छी खाईपर, आपको सब जिन आज देखीदेवी। तो ठीक अच्छे सांग देरी नक चलो मुझे एमितिया जगह को लेकिन जी आप जानी थे एमितिया जगह एमितिया जिन अच्छी बोली। आपण मैंने से जगह को जीवा पूर्व आगे ए रोड टी भलसे देखूँ, गेट टी भलसे मन रखु। प्रथम आसीज हीरो शोरूम। यही भिडटी केवल खास कर टूरिस्ट मान जो टूरिस्ट मैंने दूर आसुंच बणभोजी करने माल टे न माइले कौन गाड़ी गड़ ये देखो ना ये हे धइला बाघ भाई मैंने देखो छोट सापर बेसी आपको कहती मुझे बाटे आसिली आपको काउंटर देखी आप बुलाप आसती भोजी भात कौटी करती तो काउंटर ये अच्छी। आप माल फाल पीवा चाहते तो ये काउंटर अच्छी, आपको काउंटर देखिए देखिए काउंटर ये बाटर आपको देखी देखिए छोट काउंटर आप जानीपर कहीं बहुत गली भितर अच्छी। फास्ट अच्छी शोरूम, शोरूम पर पड़ो काउंटर। तो आप जब न जानी पारती मो कमेंट बॉक्स में मत मेसेज करूँ, मुझे रोडटा पूरा फुल से फुल पूरा देखी छोट काउंटर पूरा जानीपर पूरा भितर को अच्छी। फास्ट हीरो शोरूम पड़ो पड़ो काउंटर, भिडियो भिडियो कर आलाउ ना मना करते भाई भाई को कहली कि भाई ब्लॉग चलती भाई आलाउ कले कहले कि भिडियो जो बणभोजी करेंगे भल मंद करेंगे तो ये रोड में आसिक ये काउंटर पाइपर ना आउ सेपटे कौटी काउंटर ना भाई गोटे काउंटर काउंटर ना यहाँ गोटाए काउंटर आउ काउंटर ना तो ये काउंटर आप आसी नहीं पारे। यहाँ वाइन शॉप अच्छी आम जो महावीर आउट सेमती किसी खायापी स्पेशल होटेल ना। रोड कर जो ढाबा फबा अच्छी तो छोट मोट जो फास्ट फूड अच्छी सेमती दुकान ना आउ सेमती बड़ होटेल किसी बालतुड़ बजार में बड़ होटेल किसी ना टेबुल पड़ी छोट अच्छी। तो आपने जब आसती मंदिर में जाकि प्रसाद सेवन करेंगे तो ना महावीर पाखे जो 12टा टाइम जो प्रसाद सेवन हुए से टाइम खाईपर होटेल मिल खाया कि छोट होटेल जानीपर लोक। तो सांग मैंने मुझे देखी वाइन शॉप देखी तो होटेल बहुत चेष्टा कली कौटी भल होटेल मिलानी। तो आप जब आसती बणभोजी कर खाईपर आ मंदिर में जो 12टा बेले जो खाया टाइम ठाकुर से टाइम आप प्रसाद सेवन करेंगे। सांग मैंने होटेल खोजिली बहुत भल होटेल किसी पाइलिनी, छोट होटेल आप होटेल पाइबेनी। आप जो बोर्ड लिखाई जो होटेल भर मिल फिल भल मिल ना गोटे जिन कहे आउ गोटे जिन देते बालतुड़ बजार में भल होटेल ना। तो रहा कथा कहूँ गले ये रही कौन प्रश्न उठुनी, कौन लज ना कि कौन होटेल ना रही कौन प्रश्न ना। आप रहीपर तो आप जब रही कौन बड़ बड़ बजार देखिए आप कुजन बजार ना राम बजार से भी सेमतिया बजार आप रहीपर सेमतिया बजार में आपको लज मिल जाव। तो फाइनाली आप जब आसती रही सुযোগ करेंगे आप आसवे टाइम देखिए संध्या होगा पूर्व बाहरी जी। आप जब आसती कौन बणभोजी करती मुझे देखिए कौटी बणभोजी कौटी बेटर जगह हम आप। तो ठीक अच्छे सांग मैंने मुझे खाइबार प्रोब्लेमटा कहीदेली प्रोब्लेमटा भी कहीदेली। एवं आम मंदिर को जावा प्रसाद सेवन केतबेले टाइम हो टाइम आपको जनइबा आपको जनइबी केतटारे कौटी आप बणभोजी करेंगे सुरक्षित पानी मिलूथो सफिसीयंट जाल मिलूथो भी जब जाल न आनीपारे तो ये जाल भी आवेलेबल अच्छी कहीं जंगल एरिया जाल आवेलेबल अच्छी समुद्र कूल पाख आपको बहुत बहुत भल जगह देखिए आज बहुत बहुत भल जगह अच्छी। तो ठीक है मैंने जो मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब करना से सब्सक्राइब कर दिखाँ बेल आइकन को दबाई दिखाँ लाइक करूँ और कमेंट करूँ और शेयर करूँ और आउ गए कथा मन रखुँ वीडियो को स्किप करूँ ना पूरा फुल वीडियो देखूँ आपको सब जिन जनईदेवी पूरा फुल वीडियो देखूँ। थैंक यू, जय जगन्नाथ। महाबाहु
বুঝিবা ভকর দাও তমে কি বুঝিবা ভকর দাও তম রাতি পায়ে রতন খটরে তম রাতি পায়ে রতন খটরে স্বর্গ সুখরে সো তমে কি বুঝিবা দুঃখর দাও তমে কি বুঝিবা দুঃখর দাও মহাবাহু হে মহাবাহু। हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू सिद्धू ऑफिशियल जो मैंने मो वीडियो देखुं से सब्सक्राइब करूँ आउ बहुत मात्रा भल पाइबा लाइक शेयर कमेंट करूँ आउ स्किप करूँ फुल वीडियो देखा चेष्टा करूँ धन्यवाद। ମାଉସୀ ଏ ଯୋଉ ଗଛ ଏଇ କି ଗଛ? ଅଁଳା ଗଛ। ଅଁଳା ଗଛ ଏ ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି ଅଁଳା ଏ ଯୋଉ ଅଁଳା ସେ ଗଛ ପୂଜା ହେଉଛି ପଡ଼ିଥିଲେ ଖାଇବ ନହେଲେ ଗୋଟେଇକି ପଡ଼ିଥାବୁ ଗୋଟେଇକି ନେଇ ଖାଇବ ବାଡ଼େଇବନି ପୂଜା ହେଉଛି ସିଣ୍ଡେଇ ଖାଆନ୍ତିନି ନା ବାଡ଼ାନ୍ତିନି ନୁହଁ? ପୂଜା ହେଉଛି ପୂଜା ଜିନିଷ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଁଳା ଗଛ ଦୁଇଟା ଅଛି ତ ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ମାଉସୀ ମୋତେ କହିଲେ ଏଠୁ ଅଁଳା ଗଛ ବାଡ଼େଇକି ଖାଆନ୍ତିନି ଯୋଉଟା ତଳେ ପଡ଼େ ହିଁ ତାକୁ ଖାଆନ୍ତି କାହିଁକିନା ଠାକୁରଙ୍କ ଗଛ ପୂଜା ହେଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଦୁଇଟା ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ତ ମାଉସୀ ମୋତେ କହିଲେ କି ଫଳକୁ ବାଡ଼େଇକି ଖାଆନ୍ତିନି ଆଉ ଗଛରୁ ଗଳିଲେ ଯାଇ ଖାଆନ୍ତି କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଗଛରୁ ଯୋଉଟା ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଖାଆନ୍ତି। आहे नील शैल गजराज डाक देला थाई घोर जड़ेण गजराज डाक देला थाई घोर जड़ेण चक्र पेशी नक्र नासी उधरिल आपण आहे नील शैल। कुरुष भातले शुणी द्रौपदीर जड़ाण कुरुष भातले शुणी द्रौपदीर जड़ाण कोटि वस्त्र देई हेले लज्जा कल बारण आहे नील शैल। जय जगदीश हरे हरे जय जगदीश हरे तुम्हारी नारे मणिष जनमे तुम्हारी नारे मणिष जनमे तुम। नमस्कार ये हूँ बड़ सेवक आमर गणपूज मंदिर बड़ सेवक आप तो देखि तो आम किछिटा जिनस जानापी चाहूँ जो आज आसचु आप सब आज जनई जी तो ठीक अच्छे आमर मंदिर जो आरंभ है केते मसीहा आरंभ है गणपूज मंदिर आज्ञा 92 मसीहा फेब्रुआरी 5 तारिख शुभ आरंभ होता मंदिर तो जो ठाकुर जो ये आसिले प्रथम जो ठाकुर आसिले
ତ କେମିତି କ'ଣ ଆସିଲେ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ କିଛିଟା ପୁରୁଣା ମାନେ ଥବ କିଛିଟା କିଛି ନା ଥବ ବି ଠାକୁର କେମିତି ଆସିଲେ ଗଡ଼କୁଜଙ୍ଗରେ କେମିତି ରହିଲେ କେମିତି କ'ଣ ନା ଗଡ଼କୁଜଙ୍ଗ ହେଲା କିଛିଟା ତାର ଥିବ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତର କିଛି ମାନେ ଭାଗବତ ସେ ଯେତେବେଳେ କଳାପାହାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ଆକ୍ରମଣ କଲା ଆଜ୍ଞା ଥରେ ତ ନୁହଁ ଥରେ ଦୁଇଥର କି ତିନିଥର ନୁହଁ 19 ଥର ଆକ୍ରମଣ 21 ଥର ପାଥର ଆଜ୍ଞା ଏ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ଆକ୍ରମଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭକ୍ତ ଏ କଳାପାହାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ମଡୋରେ ବସାଣି ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିଶୁଲଙ୍କର ତା ଦେହ ଜନ୍ମ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା କଳାପାହାଡ଼ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତৎକ୍ଷଣାତ ଆଲ୍ଲାହକୁ ଡାକିଲା ହେ ଆଲ୍ଲାହ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ତୁ କ'ଣ କଲୁ ପ୍ରଭୁ ଆଲ୍ଲାହ କି ଭଗବାନ କି ଅଗ୍ନିଶୁଲକୁ ମରିବୁ ତৎକ୍ଷଣାତ ସେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିଶୁଲ କରୁଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦେହମାନଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗି ନଦୀଗର୍ଭକୁ ସେ ପଳାୟନ କରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ଯେଉଁ ପଳାୟନ କଲା ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ବିଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସେ ନଦୀ କୂଳ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆଣି ବ୍ରହ୍ମମଣିକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପରେ ସେ କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ ଆଠିକି ସବୁ ତାଙ୍କରି ଲୀଳା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିବେ ସେଇ ବାଟ ହିଁ ସେ କଲେ କେତେ ନଦୀ ନାଳ କେତେ ପାହାଡ଼ କେତେ ପର୍ବତ କେତେ ଜଙ୍ଗଲ ପାରି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଜ୍ଞା এই গড়কুঞ্জ অঙ্গঙ্গ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏগুলো ଆପଣଙ୍କୁ ଗଡ଼କୁଞ୍ଜ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଗାଁ ହେଲା ଗଡ଼କୁଞ୍ଜ ଅଙ୍ଗଙ୍ଗ ଗଡ଼କୁଜଙ୍ଗ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଗଡ଼କୁଞ୍ଜ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବାରୁ ହେଲା ଗଡ଼କୁଜଙ୍ଗ ନାଇଁ ସେଇ ଥିଲା ଅପରାଜିତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଅପରାଧ ଗଡ଼କୁଞ୍ଜ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଠି ରାଜା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜା ମୁଁ ଏଠି ତ ଏଇ ଅନ୍ନ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆରେ ପୂଜା ପାଉଛି ଗୋଟା ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆ କରିକି ମିଶାଉନାହାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମମଣିକି ପୂଜା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ରାଜା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଏଠି ତ ଗୋଟେ କୁଞ୍ଜବନ ବେଶିତ ଜାଗା କୁଞ୍ଜବନ ଭଳି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କୁଞ୍ଜବନ ବିହାର କରିବି ମୋତେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ମୋତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କର ରାଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୋଜିଲେ ଆଜ୍ଞା ଖୋଜି ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଠି ଏକ ବଗ ସଞ୍ଚାଳନ ପିନ୍ଧିଛି ଓଲଟିଆ କଥା ସଞ୍ଚାଳନ ଚାହିଁଲେ କେତେ ବଗ ଶହ ଶହ ଫୁଙ୍କିବ ବଗ ସଞ୍ଚାଳନ এই প্রকার স্থান এইগুলা জায়গায় দেখি মন্দির মাটি এইটি মন্দির হওয়া নিষ্পত্তি নিয়েগলা এই মন্দির নির্মাণ হয়েকি ঠাকুরটি 8 বর্ষ রহিল পূজা পাই পুরী শ্রীমন্দিরে খালি পড়ছেন পুরী শ্রীমন্দিরে সেতବେଳେ ଖାଲି ଥିଲେ ଠାକୁର হ্যাঁ কিছু কেই না ଏଠି ଠାକୁର 8 ବର୍ଷ ପୂଜା ପାଇଥିଲେ হ্যাঁ ଆଜ୍ଞା ପୂଜା ପାଇଲା ପରେ ସେଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଥିଲେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି କାନ୍ଦନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଜ୍ଞାନସ୍ତର ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେବାଦ ସାରିଲେ ମୁଁ ଗଡ଼କୁଞ୍ଜରେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେ ପଠେଇଲେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସଖାକୁ ଯଶବନ୍ତ ବଳବନ୍ତ ଅନନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲେ ପୂଜନର ଅନ୍ତକୁ ପୂଜନ ସେଇଠି ରହିଲେ ସେଠି ସବୁ ସୁଧାନ ଥିଲା ଖବର ପାଇନେଲେ ଯେ ହଁ ଗଡ଼କୁଞ୍ଜରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ରାଜା ଖବର ଗଲା ପରେ ରାଜା ଆସିଲେ ଏଠି ଠାକୁରକୁ ଫେରିଦେତେ ଯେଉଁଠିକୁ ଫେରିଦେଲେ ସେ ନମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳଜୀ ମନ୍ଦିର ରହିକିରି ସେଠି ପ୍ରଥମ ନବକଳ ମାଟିଏ ଗଲା ପରେ ନବକଳ ହେଇ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୂଜା ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ସେ ନବକଳେବର ହୁଅନ୍ତି କାମ କରୁଥିଲୁ ହୁଅନ୍ତି ନବକଳେବର ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ରଥଯାତ୍ରା ସବୁ ବର୍ଷ ପାଳନ ହୁଏ ତ ଯେତେ ଦିନ ଠାକୁର ରହିଲେ ଆସି ସବୁ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ହୁଏ ତ ମନ୍ଦିରର ସବୁ ମାନେ ରୁଲ୍ ସବୁ ମନ୍ଦିରର କ'ଣ ଅଛି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ମନ୍ଦିରର କିଛି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଥିବ କ'ଣଟା ପଚାରି ପାରିବି ନା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଉଛନ୍ତି ମାନେ ଭୋଗରାଗ କୋଉଠୁ କିଣିବେ ବାହାରୁ କି ଭିତରୁ ଭୋଗ ଦୋକାନ ଅଛି ଭୋଗ ଦୋକାନ ଏଇଠି ଅଛି ବାହାରୁ କିଛି କିଣିବାର ନାହିଁ ତ ଏଠି ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ଧାମ ଟାଇପ୍ର କି ଗୋଟା ମଠ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଅଛି ହେଇନି ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆ ସେ ଆମର ସବୁ ପକେଇଥିଲେ ଆସିଥିଲେ ଆମେ 28ଟା ପଣ୍ଡିତ ଦେଇଛୁ ପୁରୀ ଦିନ ବେଳେ ଆସିବା ପାଇଁ ମାନେ କୁଜଙ୍ଗରୁ ବଡ଼ କୁଜଙ୍ଗ ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତା ବଡ଼ ରୋଡ଼ ସେ
ସେଇଟା ବି ଆମେ ଟୁରିଜିମ୍ ପାଇଲା ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ ଦେଇଛୁ। ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗଳା ପାନ୍ଥନିବାସ ପାନ୍ଥନିବାସ ମଧ୍ୟ ବି ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ଦେଇଛୁ। ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଆଉ ରୋଷଶାଳ ଆଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆଉ ବୌଦ୍ଧାଙ୍ଗ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ଏସବୁ ଆସିଥିଲେ ଆମର ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଇଛୁ। ସେ ପ୍ରଥମ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଛନ୍ତି 5ଟା, ସେ ସବୁର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 5ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ବଜାର, ରୋଷଶାଳ, ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ, ଆଉ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଘର, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟୁରିଜିମ୍ ଘର ସେଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଝରକା କରିବା, ଏଇସବୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ 5ଟା 6ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହାତୀ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ କାମ ଆରମ୍ଭ, ଟେଣ୍ଡର ଲାଗିଯାଇଛି, ଟେଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସେଇଟା କାମ ଆରମ୍ଭ ସଫାସଫି କରୁଛି, କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣ ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ଏବେ ଶୁଣିଲେ ଆମର ସେବକଙ୍କ ଠାରୁ, ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସେବା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ଯେ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କି କୁଜଙ୍ଗ ପାଖରୁ ଡବଲ ରୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଗ ଚାଲିଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ପାନ୍ଥ ନିବାସ କରିବେ, ତାର ବି ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ହେବା ପାଇଁ, ଭଲ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତାପରେ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ରୋଷେଇଶାଳ ପାଇଁ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ମନ୍ଦିରର ମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କେତେଟା ଟାଇମ୍ରେ ରହୁଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଗୋଟାଏ ଧୂପ ହୁଏ, ତାପରେ 2:30 ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟାଏ ଟାଇମ୍ରେ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଧୂପ ହୁଏ, ପହଡ଼ ପଡ଼େ। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପହଡ଼ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ 1:30 ବେଳେ, 1ରୁ 1:30 ଭିତରେ। ତ ଆଉ ଏଠି ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁଠି ରହିବା ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି? ଏବେ ଆସିଥିଲେ ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଠି ବର୍ଷା ଆସିଥିଲେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ତାର ଖାଦ୍ୟପେୟ ସେ ଏଠି ଆମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ। ପ୍ରସାଦ ପାଇକରି ଏଠୁ ସେ 3 ଘଣ୍ଟା ରହି ଦର୍ଶନ କରି ଠାକୁର ବିମଳା ମନ୍ଦିର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର, ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର, ମହାବୀର ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଯଜ୍ଞ ଯେଉଁ ଅଧା ହେଇଛି ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ, ଯଜ୍ଞ ଘର ଦେଖି, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଏସବୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଘରକୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ, ଆସନ୍ତି ସବାଇ ଭାରି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ତାକୁ ମାଛଟି ନିଜେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ମା ଭଳିଆ ତାକୁ ସେବା ଦେବୁ, ସେଥିପାଇଁ ତତ୍ପର ଟ୍ରଷ୍ଟବୋର୍ଡ ଯେ ଅଛନ୍ତି ମେମ୍ବରମାନେ ସେ କରନ୍ତି, ଏ ଗାଁ ଲୋକରେ କରନ୍ତି। କ୍ଷେତ୍ର ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପୀଠ ଇଏ, ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଆମେ ସେବା ନଦେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସବୁ ଶୁଣିନେଲେ, ସବୁ ଜାଣିନେଲେ। ତ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଆହୁରି କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ ହେବ। ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଚାଲିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଟାଇମ୍ ତ କହିଦେଲି, ସବୁ ଜଣାଇଦେଲି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏବେ ବାହାରିବା ମହାବୀର ମନ୍ଦିରକୁ। ସେଠି ବି କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର ଅଛି, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଯିବେ, କେମିତି କ'ଣ ଆସିବେ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଆମେ ଆସୁଛୁ, ପ୍ରସାଦ ପାଇବ। ଆଜ୍ଞା। କହିବି ଭାଷାରେ କହିଲେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବି ମାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଇଏ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଠାକୁର ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି।
माँ साड़ी लक्ष्मी मंदिर यहाँ तो जगन्नाथ ठीक बाम साइड को माँ अच्छा तो आसिले दर्शन करके जी। नमस्कार सांग मैंने आपड़ देखिपे यहाँ हूँ कोईली वैकुंठ आपन तो जानी तो आपड़ पुरी भी जाइए कोईली वैकुंठ आप जानी यहाँ हूँ पुरी कहवा गले आमर जगतसिंहपुर एरिया यहाँ हूँ पुरी गड़ कुजंग आप जानते एठिक भी बहुत भक्त मैंने आसुँच टूरिस्ट मैंने आसको सब जिन आज जनईदेली तो यहाँ आप देखिपे कोईली वैकुंठ आसतु भगवान को स्मरण करूँ खुशी रुहतु शांति रुहतु तो नमस्कार। तम दिन जाए बड़ देउल रे तम दिन जाए बड़ देउल रे 60 पौटी खाऊ खाऊ। हेलो फ्रेंड्स गड़पूजा हूँ विमला मंदिर विमला माँ ये पूजा पाती कर दाऊ तम राति पाए। तो सांग मैंने तो आपको सब जिन जनईदेली तो आम फेरबार टाइम हो जाए आम घर को जीवु तो आ गोटे कथा कही रखुची जे कि मु गोटे गड़कुजम भिडियो करछि आ गोटे महावीर भिडियो करछि तेणुक गोटे भिडियो बहुत टाइम नहीं जाइए बहुत सेकेंड अच्छी से दुईटा जाक भिडियो मिसेक छाड़ी हेनी तेणुक गोटे भिडियो आपको पार्ट 1 भिडियो हूँ गड़कुजम भिडियो देवी आ पार्ट 2 टा देवी हूँ आमर महावीर भिडियो पार्ट 1 टा आप देखी सारा पार्ट 2 को आप अपेक्षा करेंगे पार्ट 1 टा मुझे पकईदेवी आज पकईदेवी आपन को पकईदेवी आज गड़कुजम भिडियो पार्ट 1 टा अच्छी 2 टा आपको 2 दिन छाड़ी पकई